Esingu batangira ntekanza tujarike ni nyojira shomhendo msajja mulisa omuha waba moli nkabulikiro kandi taire mune ntekanza yaitu eno tujarike every single Monday tubantu kuhereza in a special way mwebale muno bakutondera kuruga mu nsize embaganiza abali Bulaya abali mu America abali Saudi Arabia abali Qatar abali Jordani abali hona hali mukali abakutoza akasente in the special way abali masaloni nikiza ndamukiho abakazi abakunyiriza abakazi baitu abakunyiriza abasista baitu abakunyiriza naite nyene abakutunyiriza abantu abakora masaloni abakazi nywena hali mukali nkwenda kubaramu kyoni mbagamati mwebale kuyiya mwebale kutoza sente abanyoro hali mukali nywena munyamasaza kagadi kibale kakumiro kikube hoima masindi kiryandongo bulisa nkubaramu kyoni mbagamati mwebale muno kubagani mutondera hona hali mukali. If this is your first time kuba no tuondera kuba no watching ekyo inakora ona kuba no subscribing ha channel yaitu, that is if you're watching us on YouTube, and if it is Facebook ekyo inakora ona kuba no likinga kandi so that osobole kuba no tuondera every sports that is tukora every program that is tukora osobole kuba no zirora osobole kuba no zihondera ha Kitara TV tuli akasama kakare kanu kenyi tuli kisalizi kali katale kandi kisalizi eri munyamasazi yamasindi tuli mukishweka kinu kabulikiro kunyumyamu n'abayikaza bali mu kichweka kinu tusekaseke munabo to having fun nabo kandi tukwegesa ne tukumanyisa nebikufa mu kichweka kinu no bikenga ebyo bero tamanyire ebyo bayiro otakenga nabyo sobole kuba no bikenga nyikiza nkwijukizo aba Kitara media wano the home of Kitara TV abakukolera photography nibakolera videography mikoro yona oina kubunga oina introduction oina wedding oina birthday party oina na harufu kubagamba kabulikiro na harufu bakoraga memories bakuteraga ebisani nibakwatana videos nabo ensonga egyo oina kuba no hikira aba Kitara media basobole kuba nibakolera memories zawe nungi nibazaura kurungi baina the latest cameras ezikusinga yo abakusago wanu bakolera mikoro yawe for photography na videography kankwe namba yawe yesimu aba Kitara media kusawa sanga 0 9 35 Jacobo ina aba Kitara media then hamuna aba washa records bano bakukolera ebizine ebirungi ebiri well mastered munywani wange Davo Beats happy birthday to you my brother ona haloka ogo naba mulisa aba mweno waitu niko kuranti mbahoni mukona every single program emba ninkora emba ni mukona in the special way niko tutujja kuba turubata antekanza tujarike batu nyikirizo just tukoleho tuhumula just katito tunywema amaizi tugaruke na abantu abali mu kishoka kine kya kisalizi otaruga tujarike tube ekyo tinka kikenge tujarike tube tujarike iwe njakukolera akatale ula okujaga tujarike kole bintu nkebyo otakahikiro myaka that is prostitution tekanza tujarike ensano nyone jya bakayibanyo tujarike ni nyojira sitomeno musajja muri sakando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekara ndi no kyajangigyo tujarike baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe tekanza tujarike ibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka Kwegesa Kumanyisa zira kutunda urumonde wazira ni okutunda no kutabuli mubu yankabu anti twalira bali benyini bayogere twalira bali bayogere emba imanye ni wezire ku butunda ati wezire koraki ezire kutunurira nezire wano wezire bujana oli mwikazi wanga awe yo mbale mbale abagishu amalewa gagabagata bagachumba bata malewa bagachumba bata andi ze simanyu kuchumba abakazi be bamanyire or you have not grown from there. Oh, have you grown from Mumbai? Yeah, tukulireyo. Yeah? Tukulireyo. You know how to prepare mareo? Tumanyi. Yeah? Tumanyi. Yes, sir. How do you start the process of preparing marewa? Ogasala salamo amatono. No gateka musepiki. Womara. No tekamo fetuita omusambirizi. Yes, sir. Now what have you tekamo binyewa. What are you doing in Bunyoro? In Bunyoro. We are tulku tunde orumonde. Yes, sir. Now do you know the survivors? Do you know them? You know survivors? Yeah? No. You have not heard about them? Yes. But there's people who are called the survivors. Okay. So I wanted to know if there happens to be an accident on the border of maybe Uganda and Rwanda, where do they bury those survivors? Tubateka mu kyalo. Anti tubateka mu kyalo. Netubazikeyo. Yes, sir. In Uganda, Rwanda? Nedda. Tubazika wano.
Singapore Rwanda tumuzayo. Yes, sir. Now, you have some friends bosolo kutumira ko bosolo kula musako. Tumira kwa baganda bange. Embale. Ambrose wetulina wano. Alex. Nebe waka. This one is a business pattern. Yes, sir. Hey, it's very trustworthy. Yes, sir. Sentence ezitabula abantu. Do you know that? Ikimanyi. Yes, kale kambuze kubalala. Webale. Akagilasi kaba ko musente nkazinga. Akagilasi. Akatayiwana akagilasi ka karamaroro komi. Hano ina store wa boleta akadomo. Nina bagiga bunda kolera. Hati Nkaha nyine haro rugire side. Kagadi. Kagadi. Chweka. PF. Hati kuno waireta kuno direct kutundo mai. Ndije kutunda nkija kolera business. Oli live Kitara TV hali bakurora abantu bayingi muno. Kwendo ngambire ba survivors okubakenga. Abantu abeta ba survivors. Hati kakuba habaho obutandwa hagati ya hamtano kwa Uganda na Rwanda abantu abakubazika. Kwazika. Barabuza yora ruga. Babuza yora ruga niho barakuzika mu hanga ryawo. Nyando wagwana banzeka muri Rwanda anje wayigwana banzeka mu Uganda. Aramukiya abantu bawo nkabasata abampefu. Abampefu. Ndaramusa godi tweheyo. Ndaramusa narongo goleti. Asemba. Awalimpisa wawihembe. Kanda mukiyo makanika. No he epikipiki muri no he mukiyo obo nibo bukozo butulo. Obo nibo bukozo nibo buherezo butwina. Muyihamumbo ebikora ni mutekamo ebifu. Abandi niko bagamba bayitito kandi tukola amananu genyini. Amananu genyini. Ati biriko omulimo guno gumazire mbusomeke. Omulimo guno nyawendi mutunzi bayito abakozi baloho bayingihana. Iwo tunda butunda. Nyawenkorogo kutuna otyo. Eno bageta batu. Eno kisali. Eno eri duka ya kisali. Oiro mugitunda sente zinga. Oiro tuinamu oiro tuina ya mitwalo 2 ne siringi 10 tuina ya mitwalo 2 tuina nayo gumukakaga. Ate ya rais munabaki ya rais. Omanyena abantu bwire buno tibaina sente. Hati oiro egyo isigi marabusumi kikura. Aha kisinzira mulingo vugira urugendo alahaba abahira mu wiki nka 2 alaba hamo mwezi kale kisinzira. Omulimo ogugondezemu gukwa. Omulimo kingugondeizemu. Gwina hali gumpikize. Omukwata mpora baitu nyine birunge binyihiremu. Bantu bono bakwesika. Bantu bona bakulenga okunyesiga. Bagambira obusuma bwingi muno kisalize pikipiki tugireke ali basana give. Bojo inywe muntu wange katutali basuma. Atinka nkabanda bayizire. Nkanyo mwikazi. Abo baba bayizire buyija niko kusitali banize kyaro kyo mwaitu. Okeboine nibayija nkabasuma ne bajja kuweyiya batyo kandi byona bikuletereze bwagamba buburwa bwa sente. Okyetegereize no usanga umuntu abaire nayenda kyonkata ina sente no usanga ati nahira mu busuma. So nyo nikyo nkubiriza abantu basobole koreta ki emirimo abanyayuganda babe emirimo yokora ketege obusuma bwijja kuwamu. Hati kakubabaho obutandwa hagati amutano gwa Uganda na Rwanda abantu banabeta ba survivors bakubazika Nkaha. Hati for example Uganda iyo ogambira mutano gwa Uganda na Rwanda okusera mulingo hali muntu akusa kuzikwa betu kandi tuina haitaka lya government liyebete ilo hata muntu nkogu bwakuburwa okuzikwa Kumanyisa tuina kumuteka haitaka lya government lili eri yalekero for example nkano manizilandi hano hata muntu asakuba na ijabu ija hano nibagamba ono ati tuina kumuteka no manizilandi tili ya government eri bintu abantu nkusima bona bahuliriza na bakundora nkusima bene baitu nkusima nabakozi bange benyina banyekara nabo kutwaliza hamu nabantu abanyamasindi yego kisalizo li munyamasaza ndiwe hoima ndiwe hoima iwo liwa hoima kisalizo zile kora ndi watenda razi nibo bakora kibata abahoza omanyi omanyi omanyire niko kitwale baitu kono isano rugiro gaira kambaze nabandi gyebale oze kutunda ebihimba ekopo kezinga wakutunda hano ekikopo 2000 ono wakutunda mukaikura izire kura akure byembibo byake akura byembibo ekopo kezinga 2000 ego
Hati binu iwo niwo okabyeri mirabino. Bino bimba mbisuubwire busubura. Obusubira busubura. Ego. Mbayimanyira okuya musi. Mbisuubwire busubura bino. Atono utukubazawo mabala gawo niwo. Banyita Muhammad Sebugwawo. Muhammad oli live at Kitara TV. Ego. Olugire Nkaha enyi. Lugire kitongole kiri yankimba. Nka? Kitongole kiri yankimba. Munyamasaza ege yamasini. Hoima. Ego. Hati oyino mumulimo guno gwa producer gumazire mbusomeko. Mazire mu myaka 2. No subura. Ego. No rubata mbutalo boyja hano. Ngendo mbyaro ndetana ebintu bihiro mu kyaro. Ogusangiro to mulimo. Omulimo ngusange tigwina mu kizibu kiona. Tigwina mu kizibu hiro nankagene to balance inga season obwiro buni tutabitunga obwiro buni bizoka nuko tuti. Ati onkwenda kukaguza aba survivors okubakenga. Kakuba habaho butando hagati ya mutano gwa Uganda na Rwanda bakuzikibwa Nkaha abasaya abantu abo. Kanda ko wankaguza kakaguzo kwa amana kuna Nkayi. Abokuba habaho obutandwa abahaba survivors ati bakuba ni bazikibwa Nkaha obutando bayira hagati ya Uganda na Rwanda bakubateka mu Uganda. Bakubateka mu Uganda. Yego. Ramuki abantu nkabasata bakulo mutima kwawo bamukyara wawe. Mama wanga ate mukyara wanga ate nyikura mukize muno ndi hali mukatale Kisalizi n'abagenzi bange bona bene baito Hoima Hasani bona mbaramukize ndi hano mukatale ka Kisalizi. Osibirota. Nikale ohano. Okusobora kuikalira. Omwana kanaterwa echuchu. Mbera. Mbera. Oyisire kuyiya. Ebika cyo bina abantu bakubigura. Biya. Biya. Ai. Hato bojjanko mukatale kano kusa kutunda ipe yankazinga. Kana ati kuyanyenka gonze mutenka getonze. Ato obwire kutiyalo nja kutunda. Ati yetaka bakasitoma bakuru ra Kitara TV baje bakusagike. Bona nkubeta baje bansagike ngaite 0 Beya iri musete ngazinga. Aleboti yo mutwaro aleza abana za kanana aleza akasanjo za bakazi zona 0. Hati buhabaho utando accident aba abantu betumanyire nkaba survivors hati obutando obuberege hayi mutano gwa Uganda na Rwanda bakuzikibwa Nkaha. Tenkumanya. Okumanya. Iyo oli mwekazi wa Nkaha. Wa Kisalizana. Era mukiya abantu banka basatu. Bona mbaramukiza bangonza na batangonza nkubaramuki. Nabata ugonza. Kandi nkubeta nombugenye bwange baje tuliyo bugenye biro mwe bibiro kwa mwendo. Oja kuterwa empeta. Gama nan. Ati gandi mukaba rumuhabu kwenda. Nawe nkumweta ija twe joningo. Nawe ija joningo. Karajaka kuroga akatonyesa enjure kireke. Ya busaiki kule maruhanga. Tobimanyire karajja karogo bugenya kabulemeze omuyaga gukatindula ebigango. Tasobole byakora tibikira mani garuhanga bya. Oli musabi. Muno. Karosi be kurungu. Kandi. Kurungu. Iyo oli muki. Oli lubara. Rugubara. Muno mubunyoro mazimu busumiki. Orunyoro kwaha. Orunyoro rwa. Tokurumanyi. Onasema Kiswahili. Orujungu. Even English? What is your name? Amviko Jessica. My name is Amviko Jessica. Where do you are you still studying or you finished studying? I'm not finishing. I'm not finished studying. So where do you stay? I'm staying in Kisuma. Kisukuma? Kisuma. Kisuma. Now, do you know survivors? You know them? I don't know. When there is an accident, there are people who are called the survivors. Whenever there is an accident, now those survivors, if that accident happens to be on the border of Uganda and Rwanda, where do we bury those survivors? I don't know. I don't know. Imagine the accident is on the border of Uganda and Rwanda, and they are survivors. Where do we bury them? Do we bury them in Rwanda, in Uganda? In Uganda. In Uganda. In Uganda? Okay, send greetings to your friends like 3. I greet my sister from Arua, Florence. I greet my mommy
Asunta. Even my father. Even your father? Okay, nice time. Kanda mukyo mukaikuru. Ndabone byange malize. Iyo malize koino mugisa wewe. Badi muri radio ki. Enu Kitara TV bakurura hano ile kanu kutairo ile. Amabaraga. Tokusabya abasajja. Ya basajja oli mwikazi wa kisalizimo. Ego. Omusajja arati. Akafwa. Wakafa. Akozo omuntu aferi omusajja bamwita bati. Mfwakati. Mfwakati aha abana kandi bwabana. Abana balo. Mukama kabako akwaire kabainga. Nkamusanju. Akwayo nkamusanju. Kisalizi egendeta emirimu. Eri kurungi. Ono mwetoni. Muramukazi wange. Ata. Munyanya ibanyowe yafuire. Muhangaire nawe. Mayibitabura abantu ngambo. Mayibitabura abantu engambo. Engambo. Ono natandika yokumuroga. Ate mulinga watakamalize. Iwo malizire. Umalize nagamba okumuroga. Nibibatabule ebi. Kyokanki atunda ebitere ebiro wawo. Kafiya zinga. Mutwale bine kichweka. Kama bitembeze muno kandi omusana nukwako. Ya niho. Niho. Kaiku osibirota. Kasibiro kulungu. Rundi nyoko. Kupoke 12. Kyenkumi 2. Yona yaho omukusa runana. Ati ne kanko omukisa oramukya abantu baba abo yenda mutima bakuloka basatu. Oramukya motu wangano mutu wangonu. Na kiki wanga asigaire omuka mukyala yairo. No mama wange Constance Nyandera akiki na wara mukiyo akiki twena bokura mukiya nkura mukiya abana bange bona ali bakali abantu bali baikara kibalo okwo abandi bali kisalizi ukasweza no kusweza baita abakoba embuzi bakakuha bakampa ekyo kirungi muno bono sabuni kando munyu no munyu olo serora kwenda kunchakara mutawirwe kikani mutawirwe ainorogesgeza kimaenyo sajja nkabuka ira ndi munyamauli ngwetegeraize iwe ngwetegeraize oliraiza Kitara TV ngora kitimba nkwetegeraize uli mwikazi wanka nyo ndugire businsi urugire businsi waija watunda kuno abantu bo bakura kyale bifu kyalero hafu ati omuti gubagweze tente zinga gwe 15 kamutakusera kabei ko muntu wansi omukazi arati tenyira mukazi tinkamfunire abo akota kufuna mzee misokwenda kuli ebintu byabandi byabuse Njayetereza olinza akasente kakanya njaka kunganya hati buhaba wa accident obutandwa aba abantu betweta ba survivors okubamanya ati obutandwa obubaireke ha mutano gwa Uganda na Rwanda bakubazika nka tinkabyetegereze mzee timbyetegereze mzee accident obutandwa obubaire ha mutano gwa Uganda na Rwanda aba ba survivors bakubazika nka chikusiki abali bensiki wako banyarwanda bakwatwala Rwanda bako bali na Uganda baleta Uganda ramutya abantu banka basatu abakula mutima ndamukizo mwene waitu Oda Oscar na wanyina nyowe buserukoko karosi bekuru kale olinzaro yanga kyabigambire ozira kutoza akasente omusajja arati alikolonga olekera omucumbire kandi abaana nabo omwinamu abaana baingi bana kandi okyayeyongera ego busawo birimanya bya busobiri bya family planning wankangira abakumana habwaki bakumana nibo nkusobola ati niwe ruhanga nabando jabasobola bamanya abana ora abasobola nkaikala manyira abo nibo nkusobola aba survivors abantu beta aba survivors obaba accident okubakenga anta obaba accident ara abantu beta aba survivors
Tatimbake. Okubamanyi. Alera mu kyabantu kabasatu. Nindamukia wa mama wangu alikagambira Kamake ana Maria Kabanye. Akusemba. Nindamukia hao na sister wangu alibulimao. Maria Masa. Kando mwami. Nindamukia hano msaja wangu atwaire Godfrey. Obairo mweberwe tokumenda bulungi. Kumwendera kim. Obairo mweberwe. Kwa. Muhereze obukwenda. Muhereze obukwenda. Kwa kubikumara. Kali. Ono ababe obutaasa obutulina obwolukumi tulina obwolukumi tulina ne buli obutaasa ohabawa kati gwe jangu busiwa ku line also plastics omukazi niwe baba mu byenganda akaswera brother wa oyo musenja mu byenganda boboze byenganda nze bawange musenja oyo ati oli mweka wa muno sali tutunda pieces nze kabeji tula nyanya ya bitano manini okutunda obono nange ndi mukutunda ndikutunda ntula atenga tulina ne sowani sana oli niwakutunda tona tukutunda sajja aliyo kurungi ali kurungi olekera omuchumbi ego nalanja mazire kulya kwenda omuheya bukwenda muramukize muno muramukize muno ani darling muramukize na mberoli mugambo mwenda kwenda muno ati omanyiro obuhaba accident ababasa beta survivors obakenga abeta beta survivors abairo accident obamanyi ati obutanda bukaba amutano gwa Uganda na Rwanda babazikanga we wako kanemere tijja kudupa kukanemere babazika mpaka runo manga kalosire kuru kale bamyo bae ebali ay toli mukaikuru oli musigazi hanu mukutunda bikyo hanu mukutunda Tunda hano masini nani naka iyo kutunda bunu sevi bunu bwesinga 25 15 hati muna sageda msende ngasinga milioni muna milioni kujya mali tekuikya mu oteire mu orukomi bikoini mikoini ya 5 ya 5 ati yeta abantu bakwagire oli live at Kitara TV bete bakwagire bagambe ebyotunda leka nkukwatira omuzindano amuti biniwe cyana wechengo ana wechengo biniwe beto mu lulimi nyonti kubaza tokubaza ati ko kaino baza biniwe chira ana wechengo atokuba no mugamba ono niwe baro niwe baro wao mwina bana bainga ibiri babiri bo wina kumongera yabana biniwe cyana wechengo wama muzei abakota mutongera yabana abana Sasa sababu wanatia kitu tunaongea naye bila kufahamu. Wanji? Sababu wanatia kitu tunaongea bila kufahamu. Bazori nyoro. Obori hata rujungu ni manyere rujungu. Hata wake tukuteka kitu tukubaza na tikenge. Oli live at Kitara TV. Hati kwenda tubaza hata. Aha, niwo kutundana. Nyo. Kutunda. Bindu. Ni nyo. Mulese bino no mukyara kutunda. Yego. Bigenda bitebi. Hadi abantu bo bakura. Bakugura. Wamori mbaini mukaguzo mahagenda msende kazi. Ego milioni. Timanyero kuteka noti. Uteire munka 10. Ukuteka timanyero kuteka sende kuteka kuno. Usabura kufuna sende za mtwale 5 ukuteka. Hadi una mtwale yawe zinga ukuteka. Hadi timanyero bunu mu bukora Nkaha. Bunu. Ikore nyo kora mabati. Ego mabati. Ego. Mabati. Muramuki w'abanywani ba nkabasatu. Niramkize mramkize madamu wangu ati mramkize. Kandondi. Ondi mwana wetu David. Adi endemeka nkainga. Omwana? Ugambere mwana we. Omwana wao David. Ana mwaka 13. 13. Kando wa kabiri. Ya kabiri. Niramkize boy wangu. Edison.
akusemba yo namana mwana wangu kazina akakunyumira nkakuterere ati bana wakazina kutera moti skorzeleki obuzina nkobwala alakadi omanyire alakadi bati manyire ku pena muzini wo manyire baenda kuterera akazina mute njagala manya timanyire baba dogo yake timanyire ku ono ni wakuma oyi obuzina ni wakumanya timanyire ebara yaye katuzinire mu just kaleni kakuterera yako kwenda nkuterera tera mukama yamba Carlos Ibekuru. You're from Kampala, so you came to do business here? No, I've just come and take... So what have you come to do around here? I've come to visit somebody. Is your friend? Yeah. What is your name? Owunya Juventine. Owunya Juventine. Who? Owunya Juventine. Owinyi. Which tribe is that? Muteso. You are Muteso. You are live on Kitara TV. Hey. Now I want you to send your greetings to people in Teso, in where? Teso, which district? Soroti district. Soroti, yeah. Malta ngesuno Soroti kere. Yala manoi. Yagesa somsine. Do you know survivors? Whenever there is an accident, there are survivors. Now, if that accident is on the border of Uganda and Rwanda, where do we bury those survivors? From here, I don't know, because I'm a visitor. I don't know. No, but I think I've heard of accidents. Yeah. And there are always those survivors. And the accident is on the border of Uganda and Rwanda. Where can we bury those survivors? We bury them in the border there. Okay. Yeah. Let me leave you to enjoy the moment, yeah? Obugoyi bwezinte zingazinga. Bwogoyi. Ogo nakutonda. Ozire komamu. Yego. Amabara gawe. Amabara gange. Ninyo mama Deriki. Mama Deriki? Deriki aina myaka ingapi? Aina myaka 4. 4? Kanda akusembayo. Akusembayo. Nuwoga kusembayo. Deriki? Emyaka 4 toka muhonde izi? Kyali nuwo kusembayo. Olinzireki. Nkamuzara nkayikwire. Wa hato kuba no nanka speed. Ebisigaire okaguzogo. Ebisigaire nuwe nkaguzo. Bagambira ebisigaire nkaguzo ino. Nyongayi. Madam, osibirota. Kurunge. Webale kukora. Sente zikuzoka. Hazikabura. Sente za. Ati habakino ijja kutoza sente kandi zabuze. Kandi turakora kino wiyo ofisi yange. Bwezinga bo. Bwo 10. 10. Iwe oli mwikazi wanga. Wa Masindi. Amabara gawe. Banyita Aneti. Ramukya abantu banka basatu nayo. Ntumiro dadi wange. Wa Mara Charisi. Na mami wange Atenyi. Wa mtauni na mami wange wa Mukyalo. Na basista bange bona. Kando musajja. Musajja ogoti kusera. Ntiasera. Okusera kwenda kusanata. Wekiroto kiyawo musajja. Nkwenda musajja ara pension. Ala pensioner. Aya umwire. Okwenda abazeyi kandi? Bitukuli mushiki muto. Nkwenda abazeyi we myaka tandikira mu Nkaga. Habuwaki. Nuwo nkwenda okiroto kyange. Okwenda we myaka Nkaga genda igo. Baraba aliyo mundetera. Ali munaku. Aina sente akufuna sente za pensioni. Obo kwenda kumwiba. Tinkwenda amwiba tokundura nyine milimo yange na nyonkukora. Kyonka nkwenda ngo. Abakino enda aina pensioni nuwo otwali. Nuwo gonkwenda. Carlos Ibekuru. Kanana. Kare kino kigambo kino. TikTok. TikTok. Kandi kan. Kitara. Mukatero na Kitara FC. Kezinga. Akana kakanani. Wakatundayo nkabuyinga mukatale kana. Insikire. Osikire oto Kumanyisa. Insikire tinkozere. Awujja kukora okyakora. Okyakora. Oiro osubire ezabana bagaruka isomero kandi. Bona mbugenda kisikira ha muntu. Iwe limu kazwanka. Nyondo wa 40. Noruga 40. Empako yawo. Apoli. Orota apole yanga moto.
Tamoti. Kurungi apuli. Hati apuli. Buno bago ine duka ninga burubasa mbutali. Ni burubasa. No burubasa. Hati kuba norura inu kapiteri mu sente nkazinga. Muke mtwara abiri. Hati kana kasawo umuntu achuzire kurungi to kumusara. Ni musara. Sente nkazinga no musara nkazinga. Ni musara nke nkuminka ibiri. No katunda sinka kakaga. Haba accident abantu abeta ba survivors no bamanya. Ati ba survivors abo accident kakubeba obutanda kakuba bubaha mutano gwa Uganda na Rwanda ni bazikibwanka. Ngisigikira hibo banka. Usanga wa Uganda paka wino kumuzika Uganda. Okusanga wa Rwanda wino kumuzika Rwanda. Hati oina 40 noruga kichweka. Fort kichweka. Kamengo ramkyaba Kamengo nkabasatu. Kamengo nina mcyaho mugume na mcyaho mama wange na mzee wange. Ubagaye no benda muno. Mbenda muno. Tujarike. Tube. Echo tinka chikenge. Tujarike. Tube. Tujarike. Iwe nchakukolera akatale ulawo kujaga. Tujarike. Kole ebintu nkebyo otakahikira myaka. That is prostitution. Tekanza tujarike. Ensano nyone juya bakayibanyo. Tujarike ni nyogira sikyomeno musajja muri sakando mwe haba moli. Kwata receipt yesimu yawe ekara ndi no kyajangigyo. Tujarike. Baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe. Tekanza tujarike. Ibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka. Kwegesa Kumanyisa. Kitara TV nkwenda kuba nimberekeza akasumikano kenyine nteka nzobaira tujarike kandi tubaire kisalizi ntunyumya amuna abakazi ara abasajja bakole mu kishoka kino kya kisalizo mu katale kanu kandi debye bigambo byabe muhulira sometimes tuba just ntwenda kwa vinga fani ntunyumya amu nitunyumiriro amu ani kwegesa ntwegesa no tukenga ne bintu mulingo bikurubata tukenga na business omulingo zikurubata tukenga business omulingo zemereire but abantu abakusinga batukunyumya nabo bagambire sente zibuzire business zikurubata kurungi abantu tibagura yes economy ni kwete yemerere bati nkwenda kubugaza mu amani kiro kine bintu bisakwanga but tomorrow tomanya bisobora kora kurungi if today fails tomorrow is another day ikara no lenga omuzini figa osinu yazine agamanti tomorrow is another day kiro kino bukikulema no lengo nyencha tomanya never give up bulikiro itwe no bomezi nuko butobukoba kiro kine bintu birema nyencha no yongera no koraki no lengaho tomanya omugisa gwawe hari guri amabaragira sho muhendo musajja muri somo yawa molere kandi kwijukizeho Kitara media bakutere bisani abakole video yemikoro yona emikoro yo kwenda introduction wedding ngokubunga birthday parties ene photography of function yo ina ekotage sani na video Kitara media ni bakisha kubandi bakikole otebwa nti Kitara media banu nigamakaga Kitara TV abakutura kana kasuma kenyine yes banu bwenyini they are the best by na kamera zikushinga yezu kutera kuringa bisana amatara gurungi agakole kite kijja kubandike kusemeza ekitajja ku disappointing rugali bana abayayaye abajja kutera ebisani binamo muirima okuruira guire kando yero mubiri bajja kwata video inamo muirima manya biki bitakunyirira kurungi ija Kitara media reka kwe namba yabwe simu 0 942 jakuba obaina Kitara media nyijuka kwijukizeho abanywani bange bawasha records bano bakolere bezina ebiri well mastered kurungi bawasha records munywani wange Davo Beats nyikiza ndamukyo my OB onali kagadi munywani wange Sengoba Aronadi hona halokali akasumikano kenyini munywani wange nkuramukize halokali webale muno baito katunga sente biro bino kanye reka ndamukyo OB bangondi munywani wangondi didani OB bange hona hari mukalimbara mukyawo andanaho karebu muri bangi muno twabere nabo kuruga na Igana St Mary's Makerere High na Makerere nyine batwabaire nabo kubaramukyo munywani wange Justice nkuramukyaho from next media na OB wange aro munywani wange Vincent nawo kubaramukyaho ogo wa Mary Heart Comedy kubaramukyaho mwebale muno mirimo yanyi mukora wa Mary Heart Comedy yes
Leka mberekereza akasumi kanu kenyini tijja kuba nimpingura hano okwika twaitaitane entekanze zindi Kitara TV leka mbajugize entekanze zaitu zona mutazisubwaga little arguments abunyoro profile zona musobole kuba numuzihondera bulatu otwochingira Facebook nakuba no likinga Facebook page yaitu oratu ochingire YouTube inakuba no subscribinga channel yaitu arona kundemo akwenda kuramukya okamusembese leka nkwatire program mbayingi mazire baitu kankusembese nanyoka semira sentimezi exactly original bamitaka amabara gawo kapate batageja takoga takwati banu kunampalana omugaiga gabese totine mpalana oli mugaiga gabase agabese ebinanka ebizike birinka ebitera birinka nkwe kandi oli mugaiga agabasente agabesente nyo omugaiga agabese kono mporo kuira gururuse sente baka yaka Mfamuli ziri. Zino ziko tienzi gaba. Zinzi. Ali ndi munako. Oboine tata. Kikuigura ogunyo. Oti okoraki. Nyowe. Nsiga chutex. Bagamba siga chutex mulinguza abakazi. Abasiga chutex. Tukakora artist. Mulinguza abakazi. No. Tetulinguza abakazi. Kionka tukole sente. Abwe ensonga. Nyowe. Ensoma yange mama akafwa baitu akanyigise kiokora olire akakora ki akakwegise kiokora ekiokora na rugamu ati yogambe niyo mugaga gaba sente nkwendo gambe ki obaze kigambo kino gambe characteristics Karamuki abantu bawo nkabasala. Nkuramukiaho nankulabiye omunywani wange oba kweta nabanja. Niwe prime minister. Kwaha. Ogo munywani wange ngasawa nawe. Primary school. Hano namugongo. Akusembayo. Ni namukiaho Godfrey Kayunga Naluvule. Kale abarozi ba Kitara TV entekanza mbaire irangi zirondo baitondana be yagamba nanyoka mukamu mugisara mukiya abantu be abaza abantu be kuko tutaitana entekanze zinda Kitara TV Julius Muhendo Mulisa omuhiha oba moli mubai